Ou manger Bouddha? What is that? Est-ce qu'on mange Bouddha? Est-ce que manger Buddha? What is that? Est-ce qu'on mange Bouddha? To yourself too, man. Whatever you're saying to you too. Do you eat rice? Yes, I do. Bon, ici, on peut dire. Yeah. Li mange Bouddha. Imagine Buddha. C'est li mange Bouddha. Imagine. Manger Buddha. Mouda. Vous comprenez pas la somme qui simple. Pour te parler très compliqué. Mouda. Manger Muda. Manger Bouddha. Manger Muda. Yeah. Yeah, that's the shit. You eat rice. I fuck with rice. Et ça fait rire. L'homme head boy. You know, wanna see that six pack? Y'all don't wanna do that. Y'all don't wanna do that shit. Manger Bouddha. Oh, manger Buddha, baby, yeah. Manger Bouddha. What's the Haitian word? What's the Get my mom. Get my mom, motherfucker. Say it. Get my mom. Manger Bouddha. Manger Buddha. Et des chanteurs parler. Pas le ski qui est ici.